Mu mutima wa Afurika y'Iburasirazuba, igihugu cya Uganda kigiye kongera kwinjira mu bihe bikomeye by'amatora. Ku itariki ya 15 Mutarama uyu mwaka wa 2026, abaturage baratora perezida uzabayobora mu myaka iri imbere. Ariko aya matora agiye kuba ntagasanzwe. Ni amatora agiye kuba mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, huzuyemo umwuka wuzuyemo impungenge bitewe n'amateka ataribagirana yaranze amatora yabaye mu mwaka wa 2021. Mu matora yabaye mu mwaka wa 2021, Uganda yabonye ibihe by'umwijima, imyigaragambyo yakurikiwe n'amatora yasize abantu batari bake batakaje ubuzima, abandi barafungwa. Mu gihe iyo myigaragambyo yabaga, bamwe bagatakaza ubuzima, abandi bikarangira bafunzwe. Internet yarahagaritswe mu gihugu hose. Guhagarikwa kwa internet mu gihugu hose byabujije abaturage gutanga amakuru, bituma amajwi y'abadakwirakwira, maze isi yose ntiyamenye ibyakurikiye nyuma y'uko amatora arangiye mu gihugu cya Uganda. Aya mateka niyo atuma uyu munsi bamwe mu baturage ba Uganda bavuga ko n'ubundi bishobora kuzongera bikaba, internet igahagarikwa, bityo rero imyigaragambyo izaba nyuma y'amatora ikaba itazagaragarira isi yose. Uyu munsi Perezida Yoweri Kaguta Museveni umaze ku butegetsi imyaka irenga 40 kuva mu mwaka wa 1986 arimo gushaka manda ye ya 7. Ahanganye cyane na Robert Kyagulanyi uzwi cyane ku izina rya Bobi Wine, wahoze ari umuhanzi w'icyamamare. Uyu Bobi Wine yahindutse ijwi ry'urubyiruko, asaba impinduka mu miyoborere ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Ku rubyiniro rwa politiki, abombi bahagarara ibitekerezo bibiri bitandukanye, gusa byose by'ejo hazaza ha Uganda. Mu minsi ibanziriza amatora havuzwe amakuru avuga ko leta ishobora kongera guhagarika internet, aho Bobi Wine yaburiye abanyeshyaka be abasaba kwitegura uko bazakomeza gutanga amakuru y'amatora ni internet yakurwaho. Ariko ku rundi ruhande, guverinoma ya Uganda yahakanye ayo makuru. Uganda Communication Commissions yavuze ko ayo magambo ari ibihuha, ishimangira ko kugeza ubu nta cyemezo gihari cyo guhagarika internet mu gihugu hose. Muri ibyo bihe by'impaka, sosiyete Starlink yatangaga internet mu bice bimwe na bimwe by'igihugu yahagaritse serivisi zayo muri Uganda. Leta ya Uganda yavuze ko ibikoresho by'iyi kompanyi Starlink byinjiye mu gihugu nta ruhushya byahawe n'inzego zibishinzwe, bityo rero akaba ariyo mpamvu yafunzwe by'akanya gatoya. Ibi byateje impaka nyinshi mu ruhare rw'ikoranabuhanga mu matora ndetse n'ubushobozi bwa leta bwo kugenzura itumanaho mu gihugu cya Uganda. Guverinoma yafashe ingamba zo kubuza gutambutsa imbonankubone imyigaragambyo itemewe n'amategeko, ivuga ko bigamije kurinda umutekano w'igihugu. Leta ya Uganda kandi yashimangiye ko itegeko ryo gukumira ikoreshwa nabi ry'ikoranabuhanga rizakurikizwa, kandi ko komisiyo y'amatora ariyo yonyine ifite ububasha bwo kugenzura no gutangaza ibyavuye mu matora. Ku ruhande rumwe, leta ivuga ko ibi byose bikora kugira ngo umutekano w'igihugu usigasirwe. Ku rundi ruhande, abatavuga rumwe na leta bakavuga ko babuze uburenganzira bwabo. Ibi bitagakwiye kubaho. Mu kwitegura ibishobora kuba, ishyaka National Unity Platform ryashyize ahagaragara porogaramu yitwa BitChat. Iyi porogaramu ikoresha ikoranabuhanga rya Bluetooth, ikemera abaturage gusangira amakuru ajyanye n'amatora batifashishije internet habe na gato. Iki kikaba ari ikimenyetso cy'uko mu bihe bigoye ikoranabuhanga rishobora kuzahinduka igikoresho cyo guharanira umucyo. Amatora ya Uganda agiye kuba muri uku kwezi kwa mbere uyu mwaka turimo, si ugutora gusa, ni ikigeragezo kuri demokarasi, ku bwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ndetse no mu buryo ikoranabuhanga rishobora gukoreshwa mu miyoborere. Hagati y'ubutegetsi bumaze imyaka myinshi n'urubyiruko rushaka impinduka, twitega iki ku buyobozi buzatorwa muri Uganda? Ikizava muri aya matora kizagaragaza icyerekezo igihugu kizafata. Mwakoze kubana natwe, gukora like, share ndetse na subscribe kugira ngo ubone amakuru yizewe kandi ku gihe. Turabashimiye.